Ons maak peppermint crisp trifle. This is what we are working with. Hierdie is die plan. Ons laat waai. Heel eers crush ons op tenniskoekies in 'n bakkie, menu krummels met 'n blikkie karamel until it looks like so. Vat jou Swiss rol en sny hom in stukke, like so. In 'n mengbak klits ons styf 270 ml room, like so. Gooi by 'n hele blikkie karamel. Mix, klits, rasper in 'n bietjie mint arrow. Mix. Yum. Now for the fun part. Cookie en caramel mix heel onder. Next up, die Swiss rollies. Ons pak vir hom mooi. Lyk nou so. Squirty cream. Tenniskoekies. Laagie van die caramel mix. Tenniskoekies. Caramel en koekie laagie. Swiss rolls. Caramel mix. Squirty cream. Peppermint crisp on the top, white chocolate chips, boop, mint arrow balletjies, peppermint crisp trifle done and dusted.